Pemirsa produksi bibit ulam nila ring Balai Benih Ikan BBI Duen Pemkap Bangli Tedun indike inucap memargi sangkaning wesanan tanah embit ring saluran irigasi sane nutup pasokan toya ring silih tunggil unit BBI. Unit BBI sane nampenin pikobet toye wenten ring desa yang api kecamatan Tembuku. Sampun kali bulan panglimbak toye ring BBI metutup. Ring sajorning keamanan indukan ulame, Dinas PKP Bangli, raris mindahang ke genah kolam pembibitan BBI sentral ring Sidembunut, Kelurahan Cempage. Kabid Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli Iwayan Agus Wirawan Ngwedarang, wilangan ulam sanika pindah inucap wenten 3 paket utawi siu satak ukud. Selami kagenahang ring kolam BBI Sidembunut, ulam inucap nenten mapija santukan kuentenan kolam muates sani ngawinang produksi benih ulam tedun. Asiki paket katahnyani side ngasilang 5 tali bibit ulam ring asiki siklus panen. Dados nyani sampun kali bulan memargi mejantan produksi bibit ulami tedun. Ring sajoning nagingin pengarsan bibit ulam, Dinas PKP Bangli ngemargiang sistem antre. Santukan pengarsan saking pendeder sayan ageng, sayang sareng bibit sane kaproduksi ring BBI. Punika mawinan pendeder mewah pembudidaya ulam ring Bangli kantun ngerauhin bibit saking Kabupaten Tiosan. Panincapan wilangan pendeder nenten lempal saking panglimbakan budidaya ulam ring Danu Batur. Selami warsa kali-tali 3 likur puniki, letupan belerang utawi upwelling, sani memargi ring Danu Batur, nenten dahat ageng, tur mawesana ring kuentenan ulam, sani ngawinang parikrama budidaya ulam ring Kramba Jaring Apung KJA, nenten ngarepin pikobet. Dayu swasrina palipos nguningayang.